Hadin ke Jingyo Jing Ujor ke Seng Meghalaya People United Front lane ke MPUF East Jaintia Hills District baladon ke Jingthung kam sop yiki arngut ki brio haka office jong District Horticulture Officer Cleariat East Jaintia Hills District kumta nakaliang ke Seng menta ke sengi hapo ke Jingilam Presiden ke East Jaintia Hills District uma kebla rengkat haka Jingidon lang Presiden Sengkeme uma di lalu kilalet ben yakendu ya ke DHO hapo ke office trekam ke jongka ban yakran halor ke ne ke benta haka jingi kendu jong kaseng baka DHO kalayatu baki don ki badang wan tre thamai arngun henry kampat yo jing tip namar kampat slam baka wan join ne tre haka ne ko office kumta nakaliang ka jongka kandang hap ban pej benia bha halor ka ne ka benta nakaliang kino ilam jong kaseng kala kentu badai ban weng shwai kini ki breu bad kaseng kala ai poru hapo shibnai banle yakane lam kumta kaseng kan saya de ki pat kilenti Seng Meghalaya People United Front MPUF rangkat bagi central body ngan kerja ninge Iwan Banu Yesem baga DSO ban dan ba komplain yang yo pai ba kitab dan gibro kitab kama armut ang nang office dan aliang di DSO ga ong ba kan ni ipor si benai bakin kriya gini batap kam dan aliang ka kalakular baka nong ipor ini ya ka namar ba kan pendep ini kebenar belak tre dan lian ngi kesang ngi skam bang madam kan cimkia dekem cimkia lian ngi ngin boden ngin yelak kemat ban wat kalanti ban penduk gini tep kam sip nyim kwa ban tep kam guna bong tep kam dan tep gede basai ban tip lang berkot dan ngin lian kesang ngin boden tabet ngi dawar si benai por ban le dekim le ngin ya kum ka rule ka anjong sarkar ban ngin le na lian ngin ya kemat rengkat be central body rengkat be ngi esentia ngin le kemat